Ki ana te puku I te kōrero. Ki ana te puku I te kōrero. Does it literally mean my stomach is full of kōrero? Yeah. So, tell us more. It's basically... It's pretty much, he kōrero tēnei mo te tangata kaha ki te kōrero, you know. Tētai a te. Yeah, doesn't know how to zip the waha. E mohe ana tātou ki te tahi tangata pēnei, e hoa mā. Kāre koe pirangi noho ki tāna taha I te tepu kai, because they just bite your ear off ne. They just bite your ear off. Ka ngaua o taringa. On. Yeah. I remember one time, my mum, she said, it's the type of person you ask them what the time is, and they tell you how to build a watch. You know, he pērā rawa te kaha o te kōrero. Ai. Hea te rerekētanga o tēnei ki te mō te kutukutu ahi? He kaha ki te tangata kutukutu ahi ki te kōrero rāpihi. Tēnei he kōrero noa. Ai. Ki ana te puku I te kōrero. E ki te Māori, kahu katoa mai. He nui ngā mea kahu mai te puku ne. Ai, ko te puku aroha, ko te puku riri. Yeah. He rā momo puku katoa. Ai, puku kata. O rea koere te tikanga o tērā. Kōrero. Ki ana te puku I te kōrero. Ka pai tēnei mea.